IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpasigurado ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian Naiget ng Ipatungpal ti Dswd ti Sagip Saka amayan nurot itibilin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinuna ni Gatchalian ababayan iti daytoy alinteg digiti produkto nga agapo kadigiti farm groups ken Sustainable Livelihood Program implementers ti umuna pagkatangan para kadigiti feeding program, food stamp program ken dadto mapaya programa ti gobyerno. Ang direktiba ng ating Pangulo gamitin yung Sagip Saka Law ni Senator Kiko Pangilinan. So from our feeding program to yung walang gutom food stamp program namin, talagang tinatangkilik natin yung mga maliliit na mga farmers co-op, lalong-lalo yung mga matagumpay nating SLP or Sustainable Livelihood Program implementors. Kabayatan na inayon to opisyal aday to ikat mang tinatalged a merkado kadigiti mannalon ken mang pabileg ti panagduruas digiti lokal a pagbiyagan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.